شقادم پاراستنا مدیا دم باش گودارین هجا بخلکی کینویا برنامه ریا حقیقت ام جاری کی دم بهورانه بخلک خوی وی جاری ده امیل سر دسلاداریا هگمونیک آنا وندی راوستن جبو کو ام وی مجاری بکاربن بهودور بنرخینن جه اندام اکادمیا زانستا جواکی یا عبدالله اوجلان هوا روزان ستار لگل ما آماده هوا روزان ام بخیر هاتنه هوا روزان ام درواسی مجاری خو ببن خود مجاریم بریانه هادم لسر تیگین راوستیابون لسر واتیاوان نهاجی ام درواسی واتیا تیگه هندبن ریبرتی لسر هنک تیگه هن سرکه رادوسته یک جوانجی دسلاداری هگمونیک یا ناوندیه ام خوازن یعنی بریا کدر واسی اوی ببن دسلاداری هگمونیک ناوندی ببن ام و مجاری پرسکن یعنی تیگه ام چهاد کارم بگرن دست چهاد کارن شیرو بکن از بیشم دوی مجاری دم نرینا و بگرن کرم کن. سپاس دکم دیسه. مجاری ما مجاری که گرینگ البته. جبو کم کانبن روشن هی داهرینن yani tahlil بکن. البته yani teorize kiren شروع بکرن روشن هیی yani gandana teoriye ki giringe ujbona kam ravşa ku jiyan dikin ana jiyan dikin jbo roja irojan fan bikin be guman jidiro ki hatta na ravşen kulser mrubahi bandur kiriye bana teorize kirin giringe na yani jbo cibake ki merif tahlil bike pisleke nöbine ser zaman anj ravşa ve heyi tahlil bike be guman lazım e tişten alakadar tişten giring merif tahlil bike jiber ku hundure cibake de pir tişten yani curbe curbuna pirzede revşa ku hundure ve derbas biye jiyan kiriye embejin yani cuda cuda yani jibuna ve ji dibe ku mesela merif her tişte ve ji tahlil bike fakat ev pirzede ve ev nebe yani روشن هی و نده داخویا کرن بگمان روزا ما ایروده پرزده المان ها پرزده لسر هر تشتکی دسکنه fakat tişten girin ki bu civak ediyor ki civak ala kadar da ki dur dsekine yani jberveji mesela persklek bir şeva zekras nayn dahurandım jbona ve keji hilbijartına mjare pir mühime yani mesela ser civak çi bandordu ki bana yani tespitlerine rast mühime merif de kare biş beni veji mina kembejin Türkçe doktor eki nahoşikeye mina kembejin Türkçe seri xwe mesela seri de eşe tutxwaze ve derbas bike ama doktor ştare basit işten cuda cuda dike mesela üç çaxit ne kane pirseki xwe başvan bike jboy ki ji yani cibak nasiydi yani elme cibak ede tişten giring mesela tişten hayatı çiye perskrek çiye mesela bana diyar kırın o lugorbiya tahlil kırın abi pir giringe şber megot yani hundure cibak ede pir tiştenin o yani bana duxwaze şahs ben duxwaze buyar ben duxwaze cibe mekan be yani her alide pir tiştene fakat de serçi bisekine ev mühime jbona veji hani dibi ali de mevdekane serbisekine çünkü pir hen yani mesela hene kana pir giringe dedin şahsa hene kana pir giringe dedin devleta yani devlet kin geçebiyor kin gelveşe çoğu peşketi ancak bejin c dedin coğrafya c dedin çizan yani bu yerin cuda cuda tabi her tiş bu çareseri yapırsıyla genci var ki ne eve yani ne giringe mesela yani merbuzane belki başı ama debek agahi yani jibili agahi zede yani agahi bu ne agahi derbas naki jibona ve keji yani tişten giring merb lazım servisekine haber olsan az dixwazim bipirsim yani desladariya navendî em çawa dikarin pênaseb bikin çawa dikarin şîrove bikin de herkandina dîroka desladariya navendî de yani meriv vê dixwaze pirske rastî bandorekî çawa yani xwe çawa li ser civakê
بريخستن كريه زبيم في مجاري جي معرف كارب الشيلو بك ام ناريني و في آلي جدي بقرن كرمكن hegemonya nabendi yani deslatari hegemonya nabendi براستی مجاری که مهمه یعنی مرف سر بسکنه پرسکلیک اکسرکیه دروجامه ایرو ده yani mesela magut ya rojama iro elme pozitivist xopir peşke de nişan dede o veki ko serdama elme de naskırın usa tezani lebele derbare deslatari de prizede şurobe tünnene yani deslatari pırte şurobe kirin ama nay şurobe kirin yani her zede mijara ku usa te kirin ku nay fam kirin deslatari mijara ku use جبر کو روزا ما ایرو دستلاتاری پر کور بویه یعنی پر کور بویه و دبنی حیا دمار هر زراف لاش بلاو بویه yani tabii yani her kadejiyane her deri de destlatari ko belav kiriye bu neve keji pirzede elim biya ev nake yani tahlil nake çünkü elim bu xoji bu destlatlar buye eğer destlatari şurobe bike ve خود شبره بکی yani. جبنا به کجی مجاره کی کو هر زده ته او کرن ته شلو کرن او مجاره. جبنا به جی hatta کو او مجاره نه رو نکرن براستی پرسکلی کنجوا کی هم نکارن داورینن. مینا کم بجن ani 7 sala bistemin 7 sala bistiye kemin 7 sala bistemin yani. پر کرکرنه گلان جاتن جیان کرن. درو که دجاتی جیان کرن fakat 7 sala bistemin de پر زده hat جیان کرن. Urojama iru da ji tabii ki bir şevazın brengin cur becur tebet Ali kırkırına çandi divan Ali anda gelten kırkırın mesela gelen anina asla kırkırını ama çoğu şurova bakın mesela ev prislik ki civakiye çünkü gelte kırkırın mesela ama bir çoğu şurova bakın elbette ki bir hegemonya nabendi ve giredayı çünkü encama deslatları da evine peştik evin. Yoksa civak buxa çima hevdu kırbikin yani. Yani bir de mesele ki cüda hay yani xakirina server, xo hakim kirin hikaye. Evci bideste hen hezan betekirin. Tabii ki ev rojama iru da dernek etiye. Çavkaniyen ve diroke hani yani diroke hatiye hatta rojama iru. Ev çoğu peşketiye bana aslında serukati de parazname xoda bir şozeki berfra aniye ser zaman. Destlatları çoğu peşket, ser civaki xoçoğa server kir, yani xoçoğa bırakıstın kir bana serukati de parazname xoda bir şozeki berfra dini ser zaman. Emci kurtası da karın ser bisekinin. Yani dınav diroke de destlatları çoğu peşket, u civaki çoğu kir bin dorpe çoğu. Mesela pir giringeç bermegot ya, rojama iro de demen bejin destlatları bu devlet tenem na bejin. Devlet tabii ki deslatları ama tümeyzedi ki şahsat da deslatları he. Yani tabiat binetev devletle şahs hem de be xodiye deslatları hem ji bin deslatları da te perçikandın. Mesela ev hatta kune dahurandın brasti emine karibin prislekin cibaki tahlil bikin. Bu nabe ki vek müjare yekemin via deskirtin giringe yani. Bu ve serukati vek müjare yekemin viyatini serzman çünkü perskrek bu vek perskrek greka kur. Yani bu nabe davrandına ve giringe. Despeke deslatları ali ve hegemonik diğerlerin giringe çünkü çima hegemonik yani çima tekane. Deslatlar her duhazın tekane bin. Yani tane ev hebe. Jder be xo mesela kesi kabul nake. Hatta ku xo server bike xo hakim bike şer xo bedevdor re berdevam dike. Yani bana sürece Sümer Sümeran hatta rojama iro evusa berdevam kiriye. Mesela yani taybetmendiye xo sejber ku. Çünkü deslatları eğer ku xo hegemonik neke xo tekane neke nekane hebe. Habuna xo serve dedemeşandı. Buna be keji yani bana zanename giringe hin despeka xoda yani use mesela navendeki dittir deslatları hebe abana tüm daim behavdure dına başardın. Şu demem diyor ki jidegrin dest diyor ki niviskiyen bejun diyor ki aba buna devlete hatanha am dama mezedikin her daim şer pevçun çebuye. Sebebi üçü sebebi deslatları yani.
her hez xwastiye xwe hakim bike xwe serwer bike xwe bike heza tekane û ji bona ku xwe bikin heza tekane şer û pevçûnên pir dijwar jiyan dikin hemû armanca wê çi işte xwe bike hezekî hegemonîk yani yek hez bibe yek ew bibe yani bibe heza sereke her daim xwestina tekane bibin yani pir caran dişaran da hevdû tune jî kirine yani pir caran jê de serkeftina pîrûz yani aslında holî de serkeftin tune yani pir caran rewşenûsa jî hatine jiyan kirin hani dîrokê de mînakê pir zêde mînak em bêjin moğulan meriv dikane mînak bide ji bo wê mesela ji ku derê derbas bûne li wê derê dibên ser kevir neiştine yani Moğol Ûsane, Asur Ûsaye işte Osmaniyan batışta kiriye Roma heman şevazî yani de her alîde ji bona ku ev hêz xwe bike hêza hakim yani xwe hegemonîk bike şer kirine yani ev her dawî kîjan noktede disekine dema dibînin ku artık ev tiş ne mümküne artık wî demî disekinin yani hemû dikevin bin hegemonya navendî ev jî kîne mînak dîrokê de Asur heye işte Roma heye Osmanî heye işte İskender heye mesela yani dikevin bin hegemonya evet hegemonya navendî tabi dema ev şer dema çê dibin şer pêk din yani hez dema xwe dixwaze bike destlatdar xwe dixwaze dema bike heza tekane hember viye berxwedaniya gelan jî pir zêde çê bûye hember ve yani gelan jî qebûl nekiriye her daim wekî bertekek wek refleksekî ji hundirê civakê de derketiye hole yani pir zêde çê bûne mesela hêzên hegemonîk bana çoğu şirobekirine işte bana barbarin bana nezanin bana işte yani hani bi vê şewazî hatiye şirobekirin nabe nû salwan hatiye kirin çima çünkü evana hember destlatdariyê xwestine hebûna xwe berdewam bike wek gel wek civak ji bona wê jî gelan tu caran hêzên destlatdariyê rehet qebûl nekiriye yani hember bana pir refleks û bertek çê bûne yani gelan ji zû qebûl nekirine bana em dikarin bêjin û vê jî em bêjin mesela dîrokê de tu caran yek destlatdarî jî çê nebûye yani mesela hêzên belkî hani dema pêş de cem şirobe bikin viye yani hêzên navendî hebûye hêzên derdor hebûye yani saf iktidarek çê nebûye tu caran yani mesela mînak em bêjin Roma süreca Roma'daki hebû Sasani hebûn yani mesela du destlatdarî heye ama hêza hegemonîkî Roma'ya Roma işte cihana Rojava da hakime Sasani cihana Rojlat da hakime yani bir şevazî evet çê nebiyen istisna caran çê bûne lebele tim mudayim li hember viya gelan da evet çê biye yani refleks çê biye bertek çê biye heman demede destlatdariyên dîtir jî ew nebûne yani anço nav hegemonya merkezî de bi şewazekî tam neheliye yani yani wek derdor xwarexistin kiriye an wisa ji bona vê jî meriv dikane vêya şirobe bike Hevar rozan em derbas pirsa xwe di rêzê de bibin girêdana destlatdariya navendî bi aboriya yani bi aboriya navendî re çi ye navend û derdor têkiliya wan bi hevdû re çi ye çawa dibin sedemên buhrana yani bi xwe re buhranên çawa didin ava kirin ez dibêjim van mijarana em bikaribin narînê we bigirin şîrovê we hebin kerem tabii ki yani daman bejin destlatdarî boyutê wê yani aliyê wê aborî zaten sereke ji xwe destlatdarî xwe li ser berhemen zêde berhemen ku nirx civak întac kiriye yani li ser nirxên civakê xwe rêxistin dike û destlatdarî armanca xwe yekemîn çi ye li ser nirxên civakê li ser berhemen zêde mesela li ku dereceyekî berhem heye li ku derê em bêjin yani bi rehet bi hesanê dikane xwe dewlemend bike xwestiye ba dere bi dest bixîne ev ji dîrokê yani ji çêbûna dewlet
hatta roja me îro ev usay yani hani zaten destlatları li wan derna xwe kûr dike li wan derna tîr dibe yani çünkü armanca xwe sereke ev e mesela avabuna devleta cemeze bikin avabuna devlete esas xwe aslında ittifaka tücara yani şirkatiye tücara yani li ser abori xwe xistin dike ev ya dixwaze li Sümer'a be, dixwaze li İspanya be, dixwaze li Kore be, dixwaze li ku derece be yani. Destlatları xwe li ser nirxên civakê li ser berhemen zêde xwe ava dike û ji hundirê wan jî hêza ku derdikeve pêş yani ki dewlemendî dest xwe da digire ew dibe hêza serek yani rêvebirê devlet de dibe ew yani. Yani bi vî şêwazî derdikeve pêş tabi aboriye ku em bas dikin jî aboriyê nirxên civakê berhemen ku civak yani berhemen ku civak derdixîne holê evanan e û devlet jî tim dixwaze li ser viya hakîmiyeta xwe çêbike yani destlatları dixwaze li ser van yani van nirxan bi dest bixîne û tabii ki dema va berheman bi dest dixîne xwe li derdor jî belav dike yani her derî dixwaze têxe bin kontrol bin denetima xwe çünkü taybetmendiyekî destlatları ev e yani cê xwe de nasekine her dixwaze xwe berfireh bike bi vî şêwazî xwe bi rêxistin dike û tabii ki eger ku hêza aborî tune nebe ev hêz nikane xwe rêxistin bike yani nikane xwe ava jî bike nikare li ser linga misekine mînek em bêjin roja me îro İsrail işte hegemoniya xwe dixwaze li herêmê saz bike diya ser çi dike rêkên enerjiyê dixwaze bi dest bixîne yani hani roja me îro de jî hani serva esasa ye yani dema ku vaya dike dema ku va rêkana bi dest dixîne nabe jî yani li vê welatî li vê cihê ev gel jiyan dike an jî yani ayî di vê civakê dîroka wan li vê derê heye va tiştana mêze nake dixwaze wa dere hemiyan têxe bin destê xwe ji bona serweriya xwe li ser herêmê çêbike hani mînakên vê hani roja me îro de ji ber ku me xwast em va mînaka jî bidin tabii evana roja îro de tenê na çêbûna zihniyeta destlatlarî wise yani ji destpêka xwe heta roja me îro bi vî şêwazî ye çünkü eger dest xwe de bigire ve herkes muhtacî wê be çünkü aborî ihtiyacên rojane ne ihtiyacên civakê ne eger civak bana nikane ve pêşwazî bike ve çi be ve muhtacî destlatlariyê be destlatlarî jî dikane gor berjewendî xwe civakan birêve be herkesî muhtacî xwe bike yani bi vê şêwazî xwe rêxistin dike û ser vê esasê jî artık xwe ji navendê ber bi derdor be belav dike û ji bo navê jî heval mesela tim û dayîm ew nakokiya navend û derdora ku em dibêjin hem nakokiya ve hem şekillenme bi vî şêwazî çêdibe mînek em bêjin işte dema Asur mesela Asur hêza hegemonik a navendiyê fakat hêz derdora wê de jî hene mesela kî hene Mîtanî hene işte hêzên wî demîn mesela işte Mısır heye Babil hene yani bana ji wek hêza derdor tim û dayîm van re di halê rekabetê de rekabet dike ji bo çi ji bona ku xwe ser wana hakim bike mesela roja îro de çi işte hêza hegemonik kî ye Amerikayê yani hêza dünyaya hakim hêza derdor kîne mesela Avrupa'ya işte hêzên dîtirin yani ama esas derdor dibe Avrupa mesela em dikkat bikin çiqa pevçûn di navbera wan de çê dibe li herêmê mînak hêza hegemonik kî ye işte İsrail dixwaze xwe serwer bike işte Türkiye ve İran'a yani hêzê hegemonik li herêmê bana jî bi hêzên derdor mesela bi Irakê re bi Sûriye re işte bu welatên dîtir re tim û dayîm di halê rekabetê de ne işte ji bo çi ji bona ku serweriya xwe hegemoniya xwe têkane bikin yani xwe bikin hêza sereke ji bo navê jî bala xwe bidine herî zêde berê xwe din çi berê xwe din cihên dewlemend mesela petrol li ku ye çavkanî bin erd ser erd yani berê xwe din wir dixwazin li ser wir hakimiyeta xwe çê bikin ji bo navê yekê jî encamê vê de tiştê ku derdikeve holê çi ye buhranin yani kriz çê dibe ji van krîzan yê ku her zêde bandor dibe kîne
civak yani. Civak erizede bandor. Hani bana jber kurojama iru da işte jankrin diye emina kavandın. Yani her izede mesela balık kobedin naha avka insan bir milyonan insan koçber buna, penaber buna, merine, jana hoş destane. Yani krizin insani prizedetin jankrin. Sebebi ji avyayım. Tabi de de em bedi binin yani. Mesela Ali Bey Gredana ve Aboriyeri. Tabi eğer minakem bejin eğer ev pergal bir şevaze ki baş em bejin berhem bede bakabete üç yağı krizde nay derxistin. Ama eğer edi bir şekilde baş yani gor berjandiye devletten mesela nemeşi üç yağı kriz derdik evi. Hani minaka rojama iro dejen bedin minakem bejin setsala bistemin de netev devlet hatına bakırın lugur berjandiye hezen hegemonik. İşte gor ki bu gor Britanya bu yani. Gor Britanya üç yağı hegemonik Avrupa bu yani Britanya Fransa bu. Mesela vanlar gor berjandiye xo rojlata navin kirin netev devlet perçe kirin reken enerji hemi kirin bindeste xo fakat artık hat üç yağı baş bu yani persvek tün ne bu. Ama artık sistem guhari teknoloji nu peşketin mühim yani ali askeri de besar yani guhartın ve guhartın çe bu edi sistem habere ne kane bimeşi. Çe derket peş işte iro serokati ama zaten VPN sedik işte şere cihane siyemin leser esase carek ditir reken enerjiye bidas xistin u junu da herem lugur berjani hocarek ditir dizayn bikin şere cihane siyemin hatiye dest bekirin. Mesela dise krize giderdik evi. Mesela bir de cidibinin edi heza hegemoniki ne Britanya u Fransa heza hegemonik naha Amerika'ya yani. Lugur berjandi hocarek ditir duhaze ve bir dest bikinim. Tabi encam de artık nabend u derdurun cüda ediyor derkevin peş. Mesela İsrail beri ve ne heza hegemonik bu hereme ama ne hem dibinin artık rojlata navin hegemonya ve tesbebiki. Artık lugur bir mesela ki nabend be ki derdur be abana be eve yani şer yani emne bejin hem şer hem tekoşine gelen aku çevbe ve lugur bana diğer bibin. Jbona be müjarek pir giringe burası. Vırdajem ve dikarım bejin yani. Çünkü jbelku pirskir. Mesela tueze hegemonik bena bende aboriye nikane biki yani. O eğer ku be nabendeki abori xo bike deslatlar ya demdirej nikane xomayinde biki. Çünkü megod hatta ku heza abori neke bindeste xo hakimiyete xo ser ve çene ki nikane hegemoniya xo ciberdavan biki yani. Yani mantık deslatları da ev pir giringe. O bedejem duhazın şuraya bakın. Mesela ezen hegemonik Alevi ditiriciye mesela tüccaran valatiye kabul naki. Yani valati tüccaran kabul naki. Her daim usa eve. Yani ne zamanda ne mekanda tüccaran valati deslatlarıya evet de hegemonik de nay kabul yani kabul nake çünkü eğer ki valati hiç duçakı tünedbe serukati de parasına gele ki doğusa şura vekir bu ve ki reh çoğaç beden derke ve ne kare carekten vegere reh vegere beden yani edi reh beden derke çu yani dikade bedavi dibe jbona ve jeval deslatları xabşeva zeki per ev çidben per şiddiya yani veki haleke zinciri bevdure giredayı. Çünkü eğer kutbun çevibe üç yakı helvaşandın çevibe. O eğer mesela ev demdirej mesela cihevi ne tamir kiren balatiye ne dağırtın üç yakı ve helvaşandın çevibe. Usa mesela bu hezen eve mezebki minaken bejin dama Roma heldu başı şuna ve ki dikeviye mesela şuna ve de dağırtın ne usa? Mesela işte Persanen bilen Persil düveşe Sasani avadı be. Sasani hel düveşe elmiyim şunavan hene kez daha dıgırın yani. Belki nabe heza hegemonik düve hezayı derdur. Mesela işte Roma. Roma pişti hel veşiye çi derket peş işte şunavan mesela Osmanyan bir valatiye dağırtın. Yani bir şekli tene ne eve yani. Hani balati kabul nake
و اویا جی تنه نه امپراتوری و ام بجن دولت و وان دا گریدای تنه نینه zaten devlet ev ev terekstin kirin ama hatta dadı ki hündüre male hündüre malbat eji aynı deslatları خودبینی به اوان دهونینی یعنی مثلا بجن امپراتور جبو امپراتوریه چه به آقای جبوی gündeki اوه و ناو مالبات edeci mesela zlan hegemone yani mesela bana tane jbو devlet هم şurobe nekin yani deslatlar işte ku sevku megut ya ketiye hamu aliyenci yani evet roja iru deci mesela em dibinin herkes deslatları yani. Yani deslatları de hamu aliyen jiyane de fabrikastin kiriye. Yev kudu khwazi khwaji xlas bikeji ila tmeze dike cikki de gredanek çedi be yani. Jbona ve brasti mesela hegemonya nabendi tahlil kirin, fam kirin, mesela alternatif ve avakirin pır giringi yani. Çünkü eğer emve fam nekin emme ne kanıbın ne civaki fan bıkın, ne xof fan bıkın, ne ji yani emeni karbın fan bıkın, onu karbın derbasçı bıkın. Havar uzan em derbas persa xoy dreze de bibin. Yani beriyana havsa veku gredana deslatdariya hegemonikiya navendi aliye ve abori menarxand aliye ve birdozi em dixwazim perskin. Yani gredana deslatdariya hegemonik de aliye birdozi de. خوچاو برخستن دکه از بیشم وی مجاری مرب کار به شیلو ببکه کرم کنم نرینه ود وی مجاری ده بگرن بگمان هگمونیا نابندی تنه با آبوری رنا آبوری لینگه کوی پر اساسی اما جبونا کو خماینده بکه علی هگمونیا ایدولوژیک ve jigereki tamam beke çünkü sadece bu aboriye nabe ali ideolojik bir giringe İşte derketna Sümer'an da em bigrindes. Mesela Sümer dema xo bıraksın dikin. Elbet yani mesela ser abori hegemoniya xoçe dikin ama jbe meşruiyeta xo bikin. Meşruiyeta xoçe bikin. Rahip mesela rolek pir giring durda dileyze. Yani mitoloji babakırna mitolojiyan babakırna çirokan yani bir şekli eğer ku civaki ekna ne ki ne kane hakimiyeta xoçe biki yani. Yani bana شخو وسای یعنی هنوز بو همی اونوسه روزا ما ایرو داشتی دام میزدیکن نه جوسه یعنی مثلا دستلاتاریک دام مینا کم بجن مراسمه کی işte سر کمارک وره نو بره سر erk mesela o merasime mazın ten çekirin tutbece kayıt be mesela o merasim o protokolün heyi mesela bana hemi o efsane kujboy wan ten çekirin vesaire yani damat bana hemi juan bastini ve çakı deslatları tazi dimine yani. Yani ideoloji, hegemonya ideolojik çoğu mervdekane şuraya beki ve krasi kul deslatların tenkirin, loğan tenkirin mervdekane olsa şuraya beki jber kos yani be ideoloji yani be hakimiyet ideolojik be ambejin ikna karına civake yani ne karın diziye civake bakın. Yani nırxen civake ne karınç deswan bisten yani jbo nabeji hegemonya ideolojik jbo deslatları خو بالسرور بكي خو بمشيني حاكميتها خوتشي بكي شرطه وزاتن خو السروان اساسا برخصتن دكن ما قلت سومريان حتى روجا ما ايرو اوسا بردام دكم من كان بجن işte bu mitoloji bu derketine olan yani dıvır da çeye mesela mitoloji civaka xozayda mitolojiye baveri heye fakat abana bir civakere yeke yani ser civakere nine hundure civakede jibo civake fakat dama deslatları derdik ya peş naboruka ve çavate guhartın merv bana de mitolojiyanda pır başlı bine de oğla da pır başlı bine derketine oğlaca mezhebikin yani dinan dinci dama nu derdik evin xolser esası aslında dici şaristani dici devlete dici zulme dici zordariye xorixstindikin o serve esas ederdik eve yani. Fakat em dibinin nav demek ki Kurt de pır lezubes hegemonik dibe yani. Yani işte deslatlar işte kusa yani. Diben yevek kuneraş dadı Kurtini.
daha da kurtini yen ku dijî ve derketine dinav ev xwe çarxê xwe de dihelîne yani. Hani bana da hemû ola diyeceğim de benim yani. Çünkü yani rastî famkirina viya pir giring e. Yoksa ol ne tiştekî dijî insaniyetê yani. Ol ji bo insaniyetê derketiye. Ama dema bi destlatdarî re dibe yek, dibe dijî civakê yani. Mesela minek em bêjin roja îro şerê herî zêde ser çi tê jiyan kirin? Ne ser dîne? Yani evet. İnsan ji bo ol, ji bo mezheb yani ser hevdû jê dikin yani. Ew qasî civak dibe dijmine hevdû. Yani dinekî ku ji bo civakê be qeyvê civakê tu nebike. Ev tene ne ji bo İslam yani ji bo hemû ola ji me re bê dibîne. Ji bo Hristiyantî jî wisa ji bo Hristiyantî jî kêm şer çê nebe yani pir zêde çêbûye. Yani ola da me re vê rastî dibîne. İşte çima wisa dibe destlatdarî ve girêdayî lazim em şîrove bikin. Yani eva wisa ew mühim e yani. Mesela her ol yani her din mesela jihinde bigre Çin'e işte cihana İslami işte cihana Hristiyan vesaire herkes ama beje xwedeyê min aslında dibeje deslat deremin yani deslatdarê min yani xwe dixwaze bike hekima zaten em dikkat bikin de civakê de jî yani taybetmendiyê xwedayê ve civakê çi be aslında taybetmendiyê ve civakê jî ew yayê yani çünkü din me got ki destlatdarî re dema dibe yek bi rastî ew dibe yani hani cevher xwe derdikeve ji bo navê jî hani bana famkirin pir giring e û dînên yekxwedayî me got ye yani hegemonya navendî be lazim em lêkolîn bikin û girêdana wan bi hevdû çê bikin yoksa wek dêtir em dîroka ola jî nikarin fan bikin yani yoksa alî destlatdarî û aborî mesela eger em dîroka dînan ji bana qut bigirin dest bi rastî em ê nikanibin tehlîlekî rast derbixin mesela işte derketina peygamber İbrahim derketine Kusayê yani aliyê wê em bêjin dijî Nemrûd derdikeve jî heye ama aliyê wê dîtir ki dixwaze ji çünkü tüccar e yani ew jî ji qabîla xwe re dixwaze derketinekî bibîne aslında nakokî dur de yani dixwaze çıkışekî bike dixwaze derketinekî bike vîya jî birêka ol dike mesela derketina işte peygamber Hazreti Muhammed em meyze bikin ew xwe jî yani pir pirsgirêkên civakê jî çareser dike û heta roja îro zaten milyaran insan wî kabul jî dike fakat derketina wî de jî ev heye mesela wî demê işte li Arabistan pir zêde tüccar hene blok hene her yek dixwaze çıkışekî bike derketinekî bike ji bo navê jî mesela yani xwe dixwaze hakim bike yani serwer bike ji bo navê jî tekiliye ol hegemon destlatdarî aborî yani bana rastî kurahî de me lazim e dahûrîne yani ji vêya ji derketina Sümer hatta roja me îro aslında me dikane bêje mesela Sümer jî derketina xwe ser çi bû aynı ye yani zaten çavkanî ew dere û yên pay xwe re jî hatiye wisa bandor kiriye yani bandor kiriye wisa dibe wek zincirleme ew dibe mekan zaman dibe cuda be ama wek zihniyet ve kişmendî yek e yani dibe mesela me gotiye şîklê wê şemalê wê biçek hatibe guhartin yani guhartin hebe fakat wek zihniyet wek naverok naye ew kirin serokatî viya dişîbene gloka berfê û gloka hinare her dema dest pê dike çi girêkekî biçûk e ama her dema da dikeve jêre gloka berfê mezin dibe destlatdarî jî tiştekî wîsê û zaten hatta roja me îro jî tê mesela bêjin işte halê wê somut kralê Akade Sargon heye mesela yekemîn hêza emperyalîst e mesela hemû bajarên derdora xwe xwe ve degredan û paytextekî çêdike mesela ji wî heta roja me îro hêza hegemon hakî Amerîkayê yani mesela bana wek dibe wek girêka berfê wisa heya roja me îro hatiye wekî çemê navend yani belkî we ji nav ew xwe de pirs kire
Vek çemeki nabend te hatta rojama iru. Avana şku despedi ki mesela vek hezen nabendi işte Sümer, Akkad, Babil, Asur, Hitit, Mitani, Urartu, Med, Pers, İskender, Roma, Sasani, Bizans, Arap, İslam, Moğol, Türk, Osmani, Britani o hegemoni Amerikan'a. Yani bana prastici yani vek halekeki tüm mudayı vek zincirek yani vek haleke zincire behvdure giredayı xwarekstin kirne o valatin heştine yani. Bana vek çeme nabendin li keleka bej tabi mesela evin ditir çebune deslatariyen ditir çebune mesela vek Mısır, Elam, Harappa, Çin, Hint, Rus, Frank, Cermen bana jî buna deslatar fakat ne buna deslatariyen nabendi yani ser cihana heyi bitmameti hakimiyet akwa ne kari buna çebikin yani veki dibin ya çevre yani ye derdur heza derdur bana jî derk etinem yani burada bir nokta duhazım ve bejim mesela demem bejin nabend u derdur lazım hem heneki şuraba bakın yani mesela nabend çiye heza hakime heza server yeku hakimiyet dest koda digre heza derdur çiye bir nabend regredaye ama evji nabendeki nabendeki keleki mesela bak evem şuraba bakın işte bak dünya u heybe dünya merkeze heyvji evji navendeki ama devdure dünyayı da dizi bre. Yani bir şey var zimarif dikkane şuraya bakı. Minak ani damam mi roja iru en işte Amerika'ya heza hakim amacı bile Amerikacı pır navenden yani mesela Rusya'ya, Çin'e, Avrupa'ya ne zanım işte rojlata navin hani ne zane zayıfın yani ama evji hezin yani. Ama heza hakim ki Amerika'ya yani. Yani bir şey var zi. Usa marif dikkane becan usa böyle fam kırın baş ve tabi hatta olsa berdan beke diye tiştekline mesela mereskir ne olsa mereskir desbeke işte Sümer'e ama pişre dibe akat yani mesela de guhartın yani ebed ezel neydi burada yani hani abacı lazım böyle fam kırın yani böyle tiştek böyle fam kırın çiye peşketin javduna kutu yani peşketin tüm udayım dibe niye havdu tamamdı ki yani vek zincireki Bavdu ve Greda'yı te berdavam kırın. Kurtasiyam dikarım diye beşin. Ben nokta serzede bakımış bu başlığı var efendim kırın. Mesela İro Magut ya Amerika heza hegemonike. Ama beni çıkan nakuki pevçünce ne olsa. Mesela bir Çin'e reşerdeki, Avrupa reşerdeki, işte Rusya reşerdeki vesaire vesaire. Yani şer pevçüne kohanın. Mesela Amerika ve heza koy. Jku dere digre, heza koy aburi digre. Yani ama minak embejin avka zorbati avkasi embejin yani bu zorbati u bir tane heza aborici eviş nameşi yani. Und binin mesela çıkası berteken ber Amerika çedi be. Mesela dilo keda avanaj prezede çe bu ne. Yani jibo ve mesela bar rastya çi lazım merif bebine. Yani kurtası muhtas tezbiye bejim. Havar hosanım derbasi pırsa koy dawiye bebin. بالتایبەت ما ئەوێ یعنی ما هەگەمۆنیا ناوەندی نرخاند ما خواستم بال بکشینە سەر باندۆرێ وێ یێ دا ئالیە بردۆزی و ئالیە ئۆل یەکۆل سەر جوواکێ باندۆر کردنە ئەمە کێلەکا وێ مەسەلە ڕێبەرتی شێهرستانی وەکو دچەمان دەگرێ دەست یعنی هەرچی خواسی هەنێک ئالیا دە جەمێ شێهرستانیە دەموقراتیک لەواز بوو بێ ئەمە ریورتی دبیجه لهمبری دستلاتداریه هگمونیک بحثا جهانا دموکراسی دکه یعنی دموکراسی ریخستنا دموکراسی دکه و آلیه ویه اخلاقی و پولیتیک بالدکشین سروی جبوی ویجی ام وی چواد کارن شیرو و بکن بگمان ev noktaya ki pir giringe Juhaya ki mesela sadece de aliye deslatları del mesele mezhebi ki ve yek ali bimene ve tang bimene sanki deslatlar çok hastine kirine ve o sarıfam kirine fakat emdibinin avkaşları pevçun herhalde deslatları tane nabara kodan aki yani mesela gel lukudere civak lukudere ne olsa avanajı tabii ki mühime çünkü tü çebun ne yek aliye yani du aliye mesela heza hegemonike böyle hem berbiye heza civak ejeye civak yani diro kavş bel kunat yani bisandın per kes ne zane
sanki ev diroka çebûn û xirabûna devleta ye. Yani wisa tê destgirtin sanki ev şerana her daim di navbera devletan de çêbûye û hevdû tunekirine û ava bûne yani. Wisa tê destgirtin. Fakat esas şer û katî meşane li hember civakê yani. Hember rastî em lazim e bibînin yani çema demokratik çema şaristaniye demokratik hatta ku em nekirin dest em ya fahm nekin em ê nikanibin peşketina dîrokê jî baş fahm bikin. Mesela di vê nokta de pir giring e. Çünkü kutbek eğer heza hegemonik yê navendî be kutbek jî heza şaristaniye demokratik e. û zaten hatina civakê hatta roja me îro vê çemê çêbûye. Mesela pir caran civak jî yani xwe li ser esasê konfederasyona demokratik li ser işte aşire, kabîle em bêjin tevgerên civakî ew qas çêbûne û vana bi şewazekî pir xurt li hember hêzên hegemonik berxwedane têkoşîn kirine. Roja îro de jî dema em dinerin mesela hêza aşiret hêzekî ev e yani şaristaniye demokratik û hatta roja me îro de jî henin. Yani işte dema em bêjin destlatdarî xwe li her derî hakim kiriye kur kiriye naye mana yani her tişt jî ew e. Mesela hember viya berxwedaniyekî pir mezin ji tê jiyan kirin. Mesela pirsa berî vê de wek me mînak daye işte Amerika ew qasî bi her kesî re şer dike. Ama li vê derê ji bilê Amerika ew qa hêzên gel hene, tevger hene, civak hene, xwarexistin dike, bê zordariyê qebûl nake. Esas yê ku divir de guhartin ve guhartin çê bike hêza gel e. Yani rexistinbûna gel e. Ew ku serok binav dike civak ahlakî politik. Ew civaka ku biryara xwe bi xwe digire, xwe bi rexistin dike û bi destlatdarî re nabe yek yani. Li hember destlatdariyê şer û têkoşîn dike ev civak e yani. û yê ku bi rastî jî yani guhartin ve guhartin çê bike ev hêze pir caran meselen yê ku guhartin jî di hundirê destlatdarî de çê kiriye ev hêzên demokratîk in. Mesela me navbera dî behsa dîna kir, ola kir yani. Mesela ol derketinekî demokratîk e. Ama çi dibe destlatdarî re dema dibe destlatdarî ji bo xwe bikartîne. Ama ev nayê mane ku işte din tiştekî xirab e. A rast din tiştekî baş e ji bo civakê. Yani civak xwe bi rexistin dike pê. û roja me îro de jî mesela dema dinirin pir aliyan de civak xwebrêka ol mesela xwe parastiye. Yani biya wek mînak ez dibêjim tabii. Dîse mesela ev hêzana xwe dema aliyê îdeolojik, aliyê aborî bi rexistin dikin rastî jî xwe wekî bi hêzekî dikane rexistin bike. Hêzekî serekê, hêzekî modernîteya demokratîk xwe dikane bi rexistin bike. Ji bo navê jî em vê gerek fan bikin yani. Tabii ki roja îro de işte pergala kapitalîst hakime. Sistema serwer ew e. Xwe wekî ew yani bi netew dewletan ve dixwaze dîroka gerdûnî bana ew bike yani bitepsîne. Yani sanki hêza serwer niha yani netew dewlet wek ezel e ebed yani nayê guhartin û sa tê fam kirin ama em dizanin netew dewlet ev di salên dawî hatine çêkirin yani. Yani pir dîroka xwe nekevnare û ne dawiyê jî yani. Divir de tabii ki em lazim e vê bizanibin yani dîroka gerdûnî eger nî be dîroka têkil jî nabe. Yani dîroka gerdûnî çi dîroka civaka ye. Dîroka gela ye. û yani va dîroka bi rastî jî yani yani aliyê wê ev eger ki nêfam kirin aliyê wê işte em bêjin gerdûniyên yê ku giştî herkesî bandor dike sadece işte bi xanedanî, bi şexsan, işte bi çêbûna devletan elmîm yani bana sadece bi vana ve meriv bigre dest nikane meriv fan bike. Çünkü herkes mesela roja îro netew dewletan dema em dinerin her netew dewlet xwe wekî hêza tekane digirin dest û hemû dîrokê ji xwe didin dest pêkirin û se dihesî bînin ku vê dîrok bi wan bi dawî bibe. Zaten îro wisa dibêjin dawiya dîrokê hatiye. Mesela wisa modernîteya kapitalîst wisa jî nav dike yani.
işte daviye dünyaya hatiye. Tabi ev tişteki nerası yani çünkü dürük bir davi nabe dürük tişki zindiye u her daim ve berdağımdı ki yani dibir de aslında yeko bir davi dibe belki serot dibece belki modernite kapitalist bu koya çünkü davi her tişteki hey yani yani bana em dikarın bejin mesela roja euro işte pergala sermayedari mesela em dibinin براستی بجیبا کرد تو گریدان خانه مای براستی جوسه yani mesela tişten guteyn çekirin işte Ali tişte kod bejin abori aslında ne abori robotun ku çedikin işte aboriya ku bahs dikin işte yani tişten kodikin yani demeriyete de tişten kodikin براستی تو alaka ko beciba ke tün ne yani ne may mesela işte Mars'e kolonya inşa dikin yani mesela koloni bu kene bu içine yani ama ev dünya ciddi hermandın yani avka bomba ten çekirin avka dibine dövlemendi ser erdu bin erd hamu den talan kırın yani burası yani tişteki pir ev tejiyan kırın yani felaket ek tejiyan kırın bu insaniyeti tabi eviyacı yani alaka ko biciba kenemaya bu naviye ki mesela edi ev hegemonya navendi burası tişte ku dest ödeye hami hedi dest öderdi keve dest ödedi çi çünkü edi bina ve civake yani tişteki civake ikna ki adi namine yani tüm modern krize bu naviye aslında per alyan da merv de kane beje ku ev per alyan da jihati derbaskırın o mesela xoçıkası ev pergal ve bu pareze yani xotte bin piş haf divarajı haf deriyancı ve çıkası yani hayku derikane be bu pareze yani hani serukçu beje yani zaman ve mekan tuna hasbandı ne acaba ve xobe da beki yani mesela olsa da hasbene jberku çünkü o zaman ve mekan da kut geriye yani cibak bu cibak yetiştek ne yakırın براستی مثلا اویا لازمه او بیان hani ban rasyana lazım bibinin ve jem bizan ben yani mesela heze hegemonik ne hezeku sevku ev hatta ve habe xwaze 5000 sal jiyan bik yani ama eğer edi yegot işte kral edi taziye edi dama ev hat ediktin edi civak jironi dibe yani civak çizana buna xopeşlik evi uyuram dibinin dipir aliyanda tevgerandına gelen, berxodaniya gelen çedbe, civak artık xorextindiki, yani modernite demokratik ji, edi xobrextindiki. Mesela presika modernite demokratik çi bu hayana, xo ev nekirb, yani parça. Mesela tevgerin kuçeydi bun, işte serirakirine kuçeydi bun, ne sistematik bu. Mesela roja iro am edi binin artık evci, hedi xo sistematize diki. خو بهز دکی یعنی خو کرد دکی جبونا ویجی دکانه aslında شوازه کی modernite eğer خو برخستن بکی دکانه به sistemeci bir de derbas kırın. Kurtasiye zvan dikarım bejim. Hava rozanım peyami ve daviye bigrin. Em gişten daviye bername xo heger peyami ki ve heve xwazibin riya bername biginin kerek. Aslında axapne min davi bicek vek peyam ji bu yani. جبركو أن روجا إيرام بينن مدرنة كابيتاليست يكو هذا هجمونيك تمثيل دكي روجا إيرو بكريزو قاصرة أبا يعني أوقع أنجام باشرة يعني سبب باشرة أوقع بيوتشنين كتشيدبن مثلا قرقرنا جنان أوقع ستيكرن قرقرنا جلان çedbe قرقرنا çandan çedbe yani her ailede aslında şereki lember civaki heye lember civaki şerheye tabii ki yani lehember betişte kubere kırınçıya madem ki lehember civak kırkırın heye eri şey uçakı civak jive kobrextin biki lehember ve pergale bisekni ancak bir şey vazi mervdikane lehember ve pergale bisekni tabii dama hepte kırın na bakapna kodajime pırcarın god deslatları lazım hem baş talih bikin mesela gotune ki mori bokçun heye dibece işte yeheri dibece demokratım tutaje deslatları dexe serevi ve xirabe be. Mesela serukatici ve gridai noktaya ku işte deyne jineki heri bendesji taje deslatları evvela bu 4 saate de xirabe be. Rasti juse. Jibona ki em xirana bin em cevheri xobu parizin lazım em deslatları ji baş tahlil bikin yani.
دستلاتداری چیه چه ضرر دایه و لازمه ام yani ام ikna bin yani em çima lazım ne bin destlatlar çima peyste em ne bin destlatlar lazım advan aliyan da şey em xo ikna bikin yani evci bizane bu ne çedi be ujbona ku brasti jbo civak ser bikeve civak hebuna xabu pareze lehember viyaj te koşne ki xurt u brexstin kiri peyste هەڤڵ ڕۆزان ji bo bêjarbûna wan spas dikin. Berê gudarên hêja mêvanê me xeleka vê carê heva rozan star bû bi hev re gelek mijarên girîng me nirxandin. Em gihîştin dawiya xeleka xwe vê carê heta carekî din be min xêr xweşiyê de dem baş.